Naam, bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wa Komoro wa Maswamane wanama wahimbwa na ikao ndo yani saranzi 2018 tarjerwa studio sikurlo no unu tosa na salamu juu ya hanyu garombo dua haina marani kao ndo mlio Mwenyezi Mungu ya mtukuzeni ya mjangilieni kheri ikenga nyiharumwa hawa ya amani surtundu wana nyasika ondo walio homasiwani wakomori ribakisha na nsihuncha shi kabisa na suma na zaline shekundi shahe wahutajiao hamara ya saya wanjie haufanya namna ya udhulumu wa Komoro hamadi hali kaundo wa dhulumuyo ranzi juzi ya tarjeru wa suli leo wa Komoro wa Maswamane karna uransi utanabahisha reunesa ukanga saharuma khatwari ilon zero haina wakati kao garjobulia le dhalimu la asma na zali lende hamara ya saya uharuma ima ndaikao ya khutajiao ya ifokuweje jizu ya zifokuwa mandaikao ngar aminio kayoti hae shaharenge hezemvuza hae harenge hawe kao ngar aminio kaya hazwea ufanya imagui no wiji wa voti ili yakadamize wa Komoro abanyenti uncha shizi bakisha na ngwajipangao haina namna yonti pia ngamonao zekui kaondo waziprepareo harumwe mabavu ili wa intimide wa Komoro yonde ki hao yonde ejo ya hao omwiso ori hajukumu ya opposition ukaondo anruwa fanya wezi tendwa za kifujari harumwe mabavu ni miji abanga Komori karna urantu mweshele zizani huwa katufu wabaki ukaya alo hasibabu esafara leo gar aminio ukaya dasi au dae ripara guerre civile harmainti hodi hori para guerre civile abori para wananchi walio bonti juyu wajitamke wauneso watwania ne maabayanti ili wa Paris ishekaundo wakutajiao esho wakutajiao nchi hindi isho wakutajiao huria ne amani ya nchi no mwendondo no mkayondo wa hemwa nanchi mkomori haizo kwezi watukufu harumazi nchi uncha shikaundo zabakisha lazima mtanabahisheni nimwambia nuka a partir ya le 22 na le 23 ma gouverneur wa ushi wajoka hantiwa ngeri jeri hunra le 26 ma gartana bahisha no kaya ngela zimu yo haina mzima dao yale mnankuwa hae haukaramba mpaka ndasi au ndao safara leo karti uteza safara leo kartuteza asubito mwambie ni bwaswana zali aoneshe kundisha hao banga mlitore hao haku tone bana kobatu ngari mtore hao ni leo karti bandri mbahe ni mafura hena mnayonti pia ngari aminio kakando msajaja wa uchongeza enti ya hatu injie balbala safara leo no bora sumani ya hisi ukangela dhimo ya rohe lazima sifanshi yo de message ya leo masiwa leo de message ya kutia mvu kabisa ya guerre civile harumwe masiwa yo mane ili asumana zali ya rambue ukabano wanansi walemewa rangu 2018 hata leo mwanadamu hoi
yarengentia hatu mateka yatohelewa ukawa Komori walemewa abange shambakia hiri ishambakia Asumani Azali doure mabunduki harumen kobi yo inu yifusha hunu dingoni izone zambakia bai idhan kabasi barungo tsondiyo haukaha haraya ya roha amani ya amani da ila kautahole 14 janvier ya haraya yamba ukampaka ya fa bunduki idhan zironziro baniende hane bunduki halafu ngujoji fuma wae ngujoji fuma wae hizo yacho uona zanti uza mwisho zino ngujojire mabunduki yafe wae Asumani Azali hizo ngari mwambiaoni rudire shele zisebanu kaya ewe Asumani ngujojire mabunduki wae kana uremwa ngujojirema hizo yacho uona wananchi esafara leo wezifanya haruma zeti unchashi zabaki haruma nchi hatu baikwa leo ngwarengao hamade sa chirimba chini juzi walanda hao landele kungu manyola serse lande sinrabu za hao lande mipango ya hao ikawa wanuoti pia ngwaele wao kwa haina wakati wafanya onongo wa madazinu waufanya mipango ili wa Komori waduaze ili wa Komori waduaze karna uduaze safara leo karna uduaza haukanga sina bitu hatu dotia msajaja harumwa enti iliba para hile wananchi wa kweli wajofoko wa enti ireje enti ya amani na ukweli hauka raili ya Asumani Azali ngebanu ya amani ya enti hatu keno paru parahani hauka ngarishi yao wano karibu mwahe namna watore yao Belu na msaidie njomba hangu wano pia watore yao wananchi awenge sisi watu riwatorea rirudinga riwatore yao nangar amini okaya esafara leo ngabo sokiri imandasi aundao imesajinyo clair emasuya leo inu ukawa msajaja uongeri juhuti ya ikanga wanu wadingo vila wambe ukaya jao na jawa umsaja jango junjia esafara leo haruma intia hatu surtu haruma mjua mroni asigari mparao ni wananyasi mdo haruma mjua mroni mwime hamvu hau kweli kwezi wanema watukufu wa Komori sikarna ujua warinjie rido atake mazina ya wandu jua wasaya haukanga sina mdu mzima riwanao nae yuparo Asumani Azali Asumani Azali kao hakadamiza wa Komori Asumani Azali kao emakati ya mwiso yanu umsomo wa hatu wangamia kauti wa Komori izo simwambiani mfumora kanu ngamrudi nzirepete banu niwonese ukaya ya amani ya enti fumbuloho wanuka harumwa amani tiyo jo urengelea ekanga bo msomo wa henti kauti haukai enseignement de base ya henti ya hatu kauti rangu bala tajiri wa suda basa izo wananyasi wenji ngwa zambao izo wananyasi wenji wa romasiwani ngwari parawe ronesazo ngo izo izo ngasire yondo izo manando yeba hawlo ma ministre de l'éducation wanga Asumani Azali idhan geladhima urejei harumai cadre hiyo waangalie zijihirio harumai enseignement de base ya nchi hatu waangamia yomongoni mwiso lambao bawana zijindu waimili Asumani Azali wadobira wamba ukae gari wade yao ngari de yao ya mawaziri ngari de yao ya mawaziri wanikiwa zedhamana watuzi wasulisha enamna ya ladhimu waunda hori wadeao baruka tsude ya madzina ya wandu shele garide ya wasiri wa msomo ikaungar amino ka enseignement de base anaina namba école primaire ya ngamia tizamba mfumora kanuo ukamongoni mweza tia usijinifu no umasikini no ujiro wa maisha armenti ne mkomori
wanzu yasomese mwana hae moroni haruma école privée rangu école primaire hata école secondaire. Pourquoi isango zuzu pia nabonga budaula watushinde warenge uaminifu wa usomese mwananchi ye au moins des écoles de base izo pia kazichi yule maana kawa mzazi majuani ne mbaba majuani wanzwe mwana hahe yasome nge oblige yambele heda boroni ide mcharma école privée yarudia mdunge ya mwajiri ya nyumba ya mwensi yarudia mdunge ya rechi majuani dalime mhogo na ntuzi ya balele juna lila ya jamwere emwatie ya uze ya mlibi ya collage. Iso pia iso namna za utaha nyinyi madhamana mwaniki wa daula hamada yinu mrejito mwelewe ukaya nyine mwachao maskini unu harumanti haukani mdu waka ujuhaenda moroni hale waka huenda ulise chaka huenda asome école primaire privé moroni kwezi watukufu inde mana rimdeaoni rifumbuwa we madzina hanyu ukaya bari banosubana zali wayahibaze voti yaje ya mnomeni ya mwansi ya niyabo ngari aminio ukaya mwanadamu katacho shida yafanye zero wapia emana ya mwansini lizo karna uransi weshelezizo ukaya juzi rikahona reportage ya universite ivumbulwao universite kaungar aminio ukaya kelke swani namna iliyo shangiwe na mavuna she mavuna yo katu encouragewa ni wala madhamana wa daula surtout les ministères wa enseignement supérieur. Pourquoi role reportage yo ronesiwa esichihirio hiyo ne evolution kaunde para hali hao ka emnashoni nge mwinji mungu ni mwize mnashoni nge mwinji yonde natija nkuu ya parhaniha shaya ngabo za puza za songeza ula msomo wardu wa rejidingoni eizo wajo zirazi tondawa izo wajo zirazi tonda serikali de wizara shule hani hao no msomo au délinquant l'université actuellement wasu tiandani hauka kabasi contrôle isoronesi wa harma reportage nesi security zilo yao watu hanza wafanya zihazi zao watu ni cause opportunity za ufanya hazi ya security izo pia lazima rimweshelezi zeni rimwambieni ukaya yo mungu ni mwezi hazi mwazaradhimu mzitenziani ili msekurize ila likoli nzima riloni yo riambinyo kawana hatu na nacho hatu ngwarudi yao yabo kwezi watukufu uharumwe daraja hiyo karisude hea abungu wana nyasi ja negociator nuwasaya wabiruwambe ukanga sijumwa wadeya karituwa deya pasu kabasi mnaju jabanu ya jado fumbwa zina la mru garifumbwao ema waziri warendo nai wanikuwa dhamana watuza sudisha azaliatu asumania watowe mfano na wanafanya appel ya hedeshe wa homwenche bata basa inu saha haulwa ngudongo ka de directori wa shehidza wao ihosa rongo atarilemewa ihori rongo atarilemewa kabati changement harumwe janibu hiyo idhan yabo ngari parao wananyasi wa biro wambe ukaya ngari dowo ndwanu karituwa de abure ngari wade yao hasibabu ya ukaya kwa tuwa sudisha risala ikaondo wa nikiwa ni rais wa daula harumwe janibu ya bili ikao
misira nsushemeliza ekanga mwendo na timizi umpango hangu Asumana Zali yaushemeza haku yambanga amani amani kao kaitina msomo amani ikao kaitina maisha amani ikao kaitina dini amani ikao ngar aminio kaya makati ya mwiso yanyu kabati mjitekelezo wahe mwanansi ulobonti juyu yabo sigar aminio kaya amanyeshe mezizlao rahake jawasudi ngari mtsumbozi zawe shaya Asumana Zali rimwambie ukana hawe ritm na hawe ritm ba wakati usauja nekaka jahawa yabosi wa Komori zila rahamba ngarjozi fanya haukaripara ripare safara leo rikubaliwa guerre civile yone juto wazala Asumani Wakomori wa Keradhi Wakomori wa Tabihao Wakomori wa Lunamesha Manziro Wakomori wa Tuhona Msomo Wakomori kao kwa Tuhona unuramba wa unono waelewe ukaka basi ndongozi juto Asumana Zali bano isonde guerre civile riparao harumaze nti unchashi zabaki harumaze nti unchashi zabaki ngaranzao guerre civile harumaye nti iyo ndejo to wazali Wakomori na mjuhe mrambuwe ukaya wakati uja wakati wakubaliana rende mwedo mzima ili rifa kuenzi hatu usauja karna uja rimnike ela na ikaturinika ela karna ujua abungela dhimi yorelewe nondo makati ya mwisiyanu esiri ndao hindri ikarendo mbuli ya Asumana Zali ya continue haruma mahamit sanu banu esiri ndao hindri si Wakomori balara sambalo beikora bagaranzo garsibe sikarna huja nam baga msawa no tsikomba kaina mje na karna huja ba wakati rahaja kamjajuha raima sinani leonda nyi ngari mwambiao ni ukai guerre civile ne mwandiseni nyinyi wananyasi mdo masiwani babakisha msiu 14 arengwanzo jehensi amara ya saya deni mnaikundi wa haya ngari mwesheli saoni ukaya kejaladhimu mumbe nafasi bagamonao inamna belu ya tore yao lande le jeshi shala wallah kale jeshi la Komori lijo humonani msiebonze hau kweli ikawa judisa waundu wananyasi waundu wahu watu waunde mabani hatu abenge imasiru ya leo tizamba mfumora kanuo ukaza nsiusini karna uranti ufanya appel ya heger civil haruma inti ya hatu haukaya watonia wa hatu ubaki nani nyuanu mlo masiwani mwajitole aranziba jana tarjerwa suli leo muamini oka Asumana Zali kana uro haba tsino kare mabunduki bunduki wansiungo juu ifushe hunu izo yamba da eshele azamba mtuje amba ewe idhan narimrumilie awajirume yeye ngwaje la jeshi ujojo jurunga hizo tuona yale apeli fanyao sikasa hara haisana kwazimu ngasima conscient ngari aminie msor fanyao ngari aminie msor ambao nasikana uraje dingoni hamwiso ngamparo wa Komori rwalo ndani rwalo bonze wadunge emission jobira usko maudu haruma 18h za hunu manga yonge joka ya 16h ani sakume o haruma inchi ya Mali mahalanikao wananyasi wahe imabeja panafricanisme
ngwajihura o rangule o ngasanti unne hawenda washarikiane nuwana nyao mapanafricanism wa kiafrika ikao Mwenyezi Mungu hawanike bahati ne hushwa na ukweli na mahaba yanti wafoku wa inti yao abenge Madame Sania présidente wahe e groupe mabeja panafricanisme ne coordinateur wa hatu bwana Fauzi na metro mshinda imakatianu wajihunda o haruma inti ya Mali haufanya tourne haruma ya Afrika jimla hawonesa imbwana ya hatu nao no ubazima wahe Afrika ikaondo utahwawe makati ya mwisuyanu wananyasi wao ngwajofanya mpango maksusu osikoma hudu haruma sakume za iho Mali iyo 18h ya hunu Paris ngejoka 19h ya Komoro. Emission hiyo ngejo organizewa nuwana nyasi wa Haitian Libre de Comore waishio Paris ikao wajoka sur place wonda miuzambo ni mwana mshohatu Fatima Yusuf nanu wananyasi kao ngwajoka Komore wajorenga funvu harumo mpango huo vasina uduwaza walo sur place harumo nchi ya Mali ikao wao wajoka ukaya mamotor wa mpango wa maudu kamgwa benze harumo zilera ikao ndo razamba ngarombo duwa inshallah wa Komore wadunge mpango huo wahusishe masuala ya huandu wao pourquoi wakawenda harumo zanchi hizo na ngarombo duwa maelezo zaidi mnya Parise usikwa maudu inshallah hova zima huwa na nyasi ikao actuellement ngwajihunda o haruma enti ya Mali na wana nyasi wahi mabeja panafricanism ikao umuhimu wa hao no mwendondo wa enti ya Mali wakahenda wende wa unane no wana nyao wahi mabeja waloiho wazima ne mapanafricanism ikao ngwafanya uhaziba zima nao he maslaha ya he revolution ikao ngar ambini okaya isandi isa harumo nchi ya Mali nane nchi ya Komoro tigule havo inshallah. Maelezo zaidi ngamjobi ya Paris absukwa maudu wa harumo mission special ikao ngejofanyiwa ni Chaîne Libre de Comore hunu Paris. Nukto ya mwiso zinu njema za mwana baada zilo njema za mwana zo shangiriwa nwandu wa khair abange hema zweza razwea no unanya ne mahaba ya hangu nwana mawahid dawla haki ne mahaba ya hangu nwazaza hangu onti pia ikao si usharikia na bazima harmu mji wa Marseille informati kabil garulo zao mwana mshohatu haruma mji wa Marseille yabo ngamjoka ya bandu ya hanyu wenchi walo Marseille ngwajuawe evenement hiyo bandu ya hanyu nyimlobonzi harumwe mijimbali nambali ngwajuawe evenement hiyo shala sima bonlo banu emasiku ya leo neshelezise watukufu ikawa unanza hakuyu si ukabazima haku si usharikiana harumwa ndongo hamada hizo haina mbabanu toka yonti warenge funvu harumwa shughuli hiyo shughuli kao ngejo handisa 8h du matin honu Marseille hata terwa suri minuit za samedi 18 abonge umparoni ni wanama wa daula haki kao zeno zinu ngamsi juao ni watazangu otipia walo Paris walo Nice walo La Havre hata homa hani otipia ikao leo si usharikiana harumonongo njema ikao zinguru mwana nyao abonge ngamkaribisoni haruma umji wa Marseille informati kabil mje mshariki bazimanasi si wananyanyi ikao ngojo himilia mwana mshohatu hautahari mwana seno njema za mahaba hawe ikao ngujuka hura ibahati ya ulolwa
mwezi 18 ya mwezi wa Mei. Yonde message ya mwise kao sikawanzani shele zizi wanaamba ikao si usharikiana bazima wao ikao njaune bahati na wapara na wambia amini ukangwa joishie message yinu wananyao wajohi partage hata waishie nobora warenge funvu haruma eskuli hiyo ichoka ukaya mwezi 18 ya mwezi wa Mei lonuo yani le fomo tijao inshallah harumwa esal ya Bougainville. Maraba menji watukufu wa Komoro wanama wanzani ikao nyido nidunga haina wakati harumwa Facebook yangu yinu nyisharikia na bazima nami ili mtsambaze makalima yangu ngambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ike makalima yanu ngajo tsambaziwa ni wenji ili asumani ne shekundi warambuwe kwa safara leo ubanda wasihari wasiha na sigari parao hamara ya mwiso guerre civile ikawa igariyo ngejo parhani ya baina ya hatu nondo alonezi safara leo. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.